to je bilo jedno moje ubjeđenje, opredelenje sa namjerom da izađemo iz tog komunističkog sistema, režima kome sam i ja pripadao, jer sam bio i član partije i ja. Normalno da nisam bio u toj partiji, ne bi bio ni na odgovornim funkcijama, niti bi kotirao značajno na društvenoj ljestvici i političkoj kao što sam bio. Prema tome, meni je taj proces montiran i sve je bilo pripremljeno, smišljeno i suđenje mi je zakazano poslije 8 mjeseci istrage, patnje, bolesna, gdje sam ležao u ćeliji na betonu, gdje je bilo po 16 ljudi u površini od 6 kvadrata sa curećim ranama, bez zdravstvene zaštite, a za vrijeme suđenja nisam imao nikakve pravne zaštite kao građanin u toj takozvanoj pravnoj državi, novoj koja funkcioniše, nego su se pozivali na normativna pravna akta bivše Jugoslavije koju su razrušili, zna se ko, zašto i kako. Prema tome, to je bila jednostavno jedna lakrdija i suđenja i istrage i moj slučaj stvarno je, ja mislim, presedan u procesima ovim političkim, posebno za vrijeme rata. Mene uzimaju sa bolničkog kreveta kao ratnog zarobljenika, gdje sam iskrvario, gdje sam iscrpljen, gdje sam došao na 42 kila težine, dakle ispod 50% težine koju sam imao. Dakle, nisam bio ni psihički ni fizički sposoban da ni da se branim, ni da odgovaram na te optužbe i silna maltretiranja koja su prema meni vršena. I ja sam bio, kad sam došao u bolnicu, bio sam u vrlo lošem stanju, pošto sam bio povrijeđen oba dvije noge i bio sam u gipsu. Bio sam nepokretan 2 mjeseca i tad sam kao takav uapšen. Što se tiče tretmana u bolnici, prema meni je, osjetio sam odmah, bila nekakvo podozrenje, jer su me pitale sestre, pošto živak nekako nije baš identično šta je, pitali su me šta sam po nacionalnosti. Ja sam rekao da sam Srbin. Ljekari koji su dolazili na vizitu i na kartonima su pisali kad treba previjanje gdje se obavi, oni su me preskakali i ja sam se žalio ljekarima, posebno docentu doktoru Vukoviću koji je bio šef odelenja i doktoru Vraniću koji je dolazio poslije 5 dana u vizitu, da me rana boli, da nisam previjen, tako da bi me onda previli, jer je više posvećivana pažnja njihovim ranjenicima, odnosno bolesnicima. Dakle, primijetio sam odmah nekakvu razliku u tom bolničkom tretmanu. Mene to zabolilo jer sam ja došao u bolnicu upućen kao osiguranik iz Doma zdravlja Konjic od doktora Seje Buturovića, hirurga, koji me uputio jer je znao da nema liječenja bez klinike i to se i obistinilo, jer i sad meni noga gdje mi je povrijeđena kost desna i sad mi ta rana curi. Dakle, to je sve rezultat neadekvatnog liječenja, odnosno inficiranja i ovoga zatvorskog tretmana kad sam odatle uapšen i odveden u centralni zatvor gdje sam bio 4 dana. Poslije ta 4 dana odveden sam u Viktor Bubanj gdje sam bio 8 mjeseci. Suđenje mi je bilo 13. poslije mnogih odgađanja
jer nije normalno bilo dokaza, a trebalo me suditi. Osuđen sam na kaznu zatvora od 15 godina. Ja nisam imao pravne zaštite, formalno je bio postavljen nekakav advokat koji sa mnom nije uopšte kontaktirao, ni poslije presude. Ja nisam imao para da angažujem advokata i ja sam pravio žalbu. Vidio sam iz drugostepene presude Vrhovnog suda da i on ulagao žalbu. Rekao je da će doći poslije, kad dobije presudu, da se sa mnom konsultuje. Istina, on je osporavao u raspravi moje terećenje za to što je u optužnici. Međutim, to nije nikakvog dalo rezultata i onda čim sam osuđen, preporučili su mi u Viktor Bubnju, oni upravnik i njihov zdravstveni radnik, neki tehničar, koji je veoma loše usluge davao. Kad bi se javio na ljekarsku, dao bi mi neku tabletu, rekao jednostavno, ti znaš što si ovdje, ovo nije sanatorij, ovo je zatvor, ti zna se šta si ti napravio, tako da mi je upropašteno zdravlje i došao sam do samrti. Bolesnici su pitali, oni zatvorenici su pitali svako jutro iz ćelija, kad bi bila prozivka, kad bi mene prozvali jednoga, živak je živ. I oni su mi savjetovali da tražim odmah bez da bude presuda pravomoćna. Obično posle pravomoćnosti presude se upućivani su ljudi na izdržavanje kazne u centralni zatvor. Meni je preporučeno da odmah idem, da napravim molbu. Ja sam napravio par riječi i obzirom na zdravstveno stanje i na preporuku vašeg zdravstvenog radnika, molim da me prebacite u centralni zatvor, pošto ima gore ležaj, krevet, nije beton. Oni su me odmah gore prebacili. U centralnom zatvoru bili su uslovi znatno bolji. Odnos službenog osoblja je bio korektan, mada je ishrana isto tako bila slaba. Ali u odnosu na ishranu u Viktor Bubnju, gdje smo dobijali za doručak oko 10 sati šolju gorkoga čaja, bolje reći vode, i jednu kao cigaret papir šnitu kruha, i u 16 časova opet po jednu šolju, odnosno tanjirić neke supe gdje je bio jedan makaron ili ni jedan, neka voda. Tako da je to bilo vrlo loše i radi toga sam, pošto sam bio i bolestan i iskrvario, došao u tako i zdravstveno, odnosno tjelesno i mentalno stanje i zahtijevao je advokat, istina moram priznati, zahtijevao je da se uputim u bolnicu, da se to suđenje prema meni sada ne vrši dok se ne popravi zdravstveno stanje. Međutim, to nije prihvatio predsjednik. To nije prihvatio predsjednik. Kako je stanje? Da. Kako je stanje bilo drugih ljudi u Viktoru Bubnju? Sjeti se neke imena, rekli ste mi da su... Radi ove... Može. Mislim koliko su bili uslovi vrlo teški i loši. Najbolje pokazuje podatak da je dosta ljudi umrlo u Viktor Bubnju. Koliko se sjećam, oko 13. Ima neki, ne mogu se sjetiti svi tih podataka, obzirom da nisam izlazio na šetnju, jer sam najviše ležao tamo u toj ćeliji, ali znam nekoliko imena kad su jednostavno iznošeni u ćebadima, u čaršafima, kao što su, moram se to koji su